Hi guys, I'm Rainson Potshangbam, and right now I'm going to take you into the world of illusions, magic, life hacking. Welcome to my YouTube vlog. Stay tuned. Hoi ada nupa ma kena soup thak le ko ado si je sina ga panya nga sai soup thak pa sina koi da amang ba je si hai de ne ba ne ne matang ji da kan patok sabe soup thak pa ni phati ko te ha bi da ya ma thak pa je nga si ya ma ko message ko ma pi de ne ko sam ho soup be ni ti ado ya ma si box de extra ne ko si na ko si de ne ko ya ma soup se ai lo de ne ko soup yo ina pi oi soup se ina si da sala ni ko iga ani ne soup ka ga cuma 한개냐고 그냥 그러니까 수가 더 좋아요 그냥 야 시제 시래가 그냥 시에 수 타버지고 야만 그냥 다 수 타버 못 되고 자기 수 세거는 시복 잡자는 야만 수 타버 못 되고 상황 셰프비요 그게 시야 보완이야 नहीं अरे शुभ रिव्यू है ना देखो प्रसाद ने सेट तो भी होगा प्रसाद ने कान है कन्या स्पाइसी ये लम ले रूई या मैं मतलब ये शुभ भी होगा था रो ये लम ले रूई Hi guys, I hope you guys like the video, so just give it a thumbs up, share it with your friends, leave a comment below to let us know what you think about this video, give it a feedback, make sure you subscribe to this channel, also click on the bell button to enable the notifications so you know when a new video arrives. Thanks for watching, bye.